Anar malaken yam ka nas dialin content baranyeling guasama Nuer online TV channel anda manduna shang kwasnyak melanong rashne an walle shanka waldiesh ka paydiok ronkin dangro widijan dangro yidi bakel bana report tin kont lurudin kaliang bana kaling are report ti bana rach kamen chalat ka akobo chaja wang la market de chaja wang ban rach kwide be nyot video de kajen video me ban rach nyok ke queer port kamandanen cha nyok am lepke gwado danen Nuer chaga dekten ti kar pon mi chalat ka ko betier gol jen gwado mi kwala lad mon Ethiopia ke kwiko bani dial ko ni shuj ba ko lak UN la United Nation ere konti la humanitarian assistant top ban right kwidian mi jiram jidid gwasme gor jeno jin bi right kontin la gor ko deling bigeling madong mi shi subscribe ki shi notification bell ti twine then mi temi shi bare be shamala shi be kiji gor jeno jinde channel let support kom ci cha right la rech be chup ko jikapet bana we ka report nyam bana right ke kwisal be kiem yadi ba jena wode dol wal ban jelin kana right ko kere wi she ka juba ko rightin gwasmene video nyam ba nyot kon balane me amnen kon mo gwasame ajen akobo ala akobo main market mala kwagla ka kwakatin ngajena chaja wang edini SSPDF dini chikani area mo ke liu chikana wang imnen yen montama tatoni kan kwar kon chicken ko wang so me chiga chub dawo chino chicken market chicken jigden ka market me ba kan gane joira ko ngai kana gwanu ba ka di jojala thokre which ka ko ba town no chicken which chicken wang kwar dial ne nyen ga toni again the main market cha kwak cha ga wang kan kimeda kona la no kiti ni la no SSPD am chi gore wijitan mi jela kanalet you can see it now and which can wa ku metedi medewia wang ne kwak civilian mo kajen gwada dana ku kan tigdien ku kan la jakob gwatin kuma na mo shi kuma ko jina tam mi ci jin kwa kwar la to ka bilawe wang ni kwang ne ku lo jaka ja shuch ko na me o chine to chicken bil lu njok nyen do dan lel ke je bran le chang na mi ji didrun ka jina dong chi subdu chi re aleka yur wan chi yor pin we de kor di ala to gwadan no ngaten beje ko ngi na doran cha kor cha ka teten tanin waga non ko juba tande non ka rol Ethiopia beje kentin kon non ka Sudan ano ba destroy ne ka akume na meni ejala larke yernum yer ko jinci dier kanetin kon to wana to na me de la jena dan tuok akobo market chaja wang edini SSPDF kenyirien kanwari so na me da la me de we ka yeno yan another report yan nyom link kono kwasim reporten bana nyokami dongde kono link da la tiaren yali mananen sharia leka en tiaren yali no money jen de ko larano wa tiaren yal mirtin wal betema ko ci dakben na chairman chaling cha nyoko murial ke jeka cha no murial ke jeka netin ko la kwaro Ethiopia ko bi konti ka ngai ko le aro do moni
cha tiare nel mo cha releka ba video be nywa ye kel ko biati kangach ko tiare nel mendien cha releka mo ko wor kono mo ko nen mendi real ka kamo ka kwinguka ko sngai kon dial madan le rodan video nen yena mo gwasme bale la motot ko biat yani en video me menen kono me ramraje akwar jen akwar rol buñ keri pode chanung kanen kon video den tam ram mom rajo gwasa mo mo akobo tier gol te mun Ethiopia te ga gambella rol Ethiopia ram rajo ne honorable Simon Gotchol kot akane den kon ti la kwar ka tier gol en melel kan magwasa mo tier ren yali michi kon tinwal karon mi shalat ka media ay karon kit kel kubang wan jen wan du bangwan wa Charlene Jech ka coordination michi gana lat ke kum United Nation ko denere content chadak ka akobo ka jonglei state de kwandien de jen ka jen gwasamo tiaren yale no mone wati tinwal ka tier gol mala yos kana wal ne ka 1949 won kit kel kur bang wanu jen wani bang wan kala do shikana wupur tiaren yale no mo ko balwak no baje kula nanka ka jen gwasmo lobre nyal ba nyurotin ren yal ji wel tier gol role Ethiopia ka jo chalat gwasme ajane real ne gwa tiare ne alika kwais ne ni je tiare ne ala kwai ne ni je ko bren yala ten content ba tin bulok bekan bana to bekan chwa nyuro gwa ene de kone chadak re kurun tere wika so Sudan de ka alwakatin ka ripon mi chala de United Nation chala no ne ti chop ke kin to kudang badak ki wonyam ki balkaje wa shi ka potre kuramo shi akuba karwade me widialan koken tintere wich ka jongle la Nuer karodien wa ken shikan chubre wich ka tier gol alo jan gwada antena tinatam ne dial ko sa gwan medit ka tier gol wa shirek de chatiang kanet konten la Nuer tin kon shadak re wishin binimi en wude me amnen kon me ka video akwar kel ka kwar Ethiopia honorable Simon Ut Tolkot sharoda kamide no benete kon la luak bakalwak no katet role Ethiopia kete role gambella ko banete kon shuch bakalwak kamandan dong de kan sham luak mi be ne kanetin kon tinda tila jiji wen so na me da la jen nyamno cha tier goal cha tiaren yala de me wale cha la na 1949 ja nyogo mlat ke jen wale bana report me bana jen wa kele no ka do dande kon lingeje one ka another report report me kon linge nyama bala dung president Salva Kiir me yadi dia je che kon dia la ngach ki cha je no Kiir Salva Kiir me yadi che jien we ka South Africa che we ka South Africa te rwain tu wan te kitin te ban linge kwide ang welel ka South Africa ki ngum le rode ban je linken ajien de Kiir me yadi ta ka Juba International Airport ajien che okel ke senior government official ka paride chiga chubre reitiara renyali chaje kut chewe ajen we ka South Africa bugo jikana kuar dung South Africa mo shale Cyril Ramaphosa jen South African president bugo jik medan chan raja lungano and kwa South Africa ponde ti garaj mi chalada ni mi chiga gwatin kene Kiir ki kene jang
Arwai jadani chika gwatin arwai ko de Dr. Machar de jalu. Ai kone me shinawe ka Africa Union Summit ka Addis Ababa. Gwade dani china arwai tin no ngai kon di almi dan shoro lat. No take a suggestion which are lat kume South African with the Dr. Machar no de jalu ke kwiko bi mal kuleben. Me South Sudan go a long lasting peace ki go a mal. De South Sudan point there dara jaw del gorno be Dr. Machar be jalu. A chan min we med ban kulu nyolo tin dung Dr. Machar loinde kana tai dan way ken ken. Amanyam South Sudan ken kum South Africa wa chikelet ka gwan member. Ken chiga mar ka queen economy ka. Kan do badan ande kum der won yam ka je. Ye wudde wi lat ka je. Wa kin yadi bo der won winimi ko bo bom kam South Sudan ken kum South Africa be jako barong ke bakwa. Chinam dan la Gor ki press secretary ka jan muktab den kim yadi cha right ko cha ka ti. Jan ke che we ka South Africa. Ko tana kamar ka South Africa jen we ka je. Do no gwasa be te kon ke different information it je kon ke. Kir we ko bukan no mark ne kum South Africa ki bo right kan Ramaphosa. Ban ngai ko ne gwano kir mi yadi take riek pola point. Ban we tin na mona wale a chana kulu jok ka taye dani shikir mi hadit she we ka Africa Union Summit ka Addis Ababa ngu chi odo wala da ki ngu mi chi tuogo chan je milin ken nyok be gwa. Ka kor pa de paiwa kir che jien che we ka Addis Ababa role Ethiopia. La Addis Ababa capital dung Ethiopia. Meche wen winimi chal keneje ano bergwadula wo we du shenyon we du chawa tot so kujimo gorga jeno de mal daraben ba yele be nyoten ko der we du der right kaje isal pa kim yadi charoda kwanchi we kana nyaade kane diala ko ken dioje ci konnen wade ci jal ci longten jele be jelon ko nay kon te ga joyindi ci president self kim yadi ci wen winimi ka chawrach ka jana Africa Summit mo ci na ro ke tan wan long midde yeri ma in kam te cha la der gwaba ko an Africa Union ki African leader mi ci ko jek ka Addis Ababa ten kwa kuna ro tin long kwi pini we dana de piu de ko yoko je kwi sanitation ka ko kan wi goro jano de ka go ci kan de je no ade wi de ka go ci ga roch ka kwi development ka rewe ka Africa kelu kana ta dan de Africa in general der ta gamal ka je ki de na mar ka je kamniken ka jen malamo me ka jarwaje mo me cha ko en ka Addis Ababa shi African leader shi ko focus along ka issues in kono to ka South Sudan kur dana to no kam SPLA yo kana SSPD abla kam kur kum kirmi yadi kana Dr. Machar chicken kirmi yadi kana jogno jin dumun no goje ti peace agreement ci de breach peace agreement ci de yar peace agreement shall capitalize peace agreement da ne shi atangin Dr. Machar ke 2018 en ma de shi ya pin o be mal beben ba kore ci te grundang dej beje kapchong jen do be dan ni tan kamal ke ja kano bi atika power sharing ko jin pon jin kim yadi bo chiran dia woji akane Dr. Machar ke ni kon laler ko jaram dan tekneka inaro je long cha jogono jin mala very important long o bi Dr. Machar bi jedil kamra reti jen nere konen ci yen de la political figures wena ke Dr. Machar ken jukware gono bi ko nya ke berar we are malka karwach aro ni yen achimo akor kenyo chanyo jugo no bia we woni ambako kuin kware do lo nya Dr. Machar first ana kula tije no ben malke nyam wala ben kor ke nyam ben malke nyam wala ben kuin kware ke nyam to ticketing ko mi gore do bagwa man yam amala la to tele election be deben tele mal che dem to so no mo jena dani chodlat michi Ramaphosa charwaje kan ko Nigeria ano South Sudan kan lo Dr. Machar be mal beben
ngach yen do be dane chi atenya we ka atenya we respond ke je ya respond je galong yen tele ye right ko de yen sovereign country ade yen dictate yo yen no lo nya dak ma char loinde ke no ba yen te tetka court ka yen tai dan kan lo ke je kam yo na ro ke quit yo gon je no ko be country be life stable but take stability ke be takamal lo nya dak ma char kan ne dial ko keno content cha yen tigan wala wotene je so na mo che ro che gap je no kam kume South Sudan kene kume South Africa so it mean that che gwan mi to che tin ju kala je no we dang well we dang ro mi chicken look ke chi garan je kana la tien de reng ma cha de jolun ke jamo ko we ke 15 countries ka Africa tin ko ne chi right tin kwa kire na kwa je le chuma kan no we dang ro kan chu barare we to to no jo kan no jin luin dak tang ma cha we ko ken chi ka bit ko bi mal ben ka we to ku kan provide solution na dong de mal der ben jere we ka South Sudan ko ngai ka gwa da dan and beri betin then cha solution cha chu provide no kira bur je no bi mal ben luin dak tang ma cha and then bi mal ben kwana lo jok ka kir mi yadin men we gor ala to ka South Africa kir mi yadin ne ka jiende wadu la ka Africa Union Summit e dan ka Addis Ababa ko kor pade paywo kir chete kariek changa jal che jelelo ani men la yana nen ke turun kona ya tur ke je la kwa chumni jana be ko ba ku tur wo be tur be je kan ko ba nen win monitor take chu kir che liure da rejimi kir che tege joyi ma ngai kondiale woda ga South Africa de ni gujen wo don jente mi gwam we gorje no kir jienda woda ga South Africa we ke kwidwel wal la joyi de chero de ref ko joyi de chero de ref gorje no der we ke medical shake up yerma dan ngai kona ni ka gwada na waje kurtin na kwar kon to wano ko to kwar wante gitin te fonde waniga teten la vice president James waniga teten te kwar ko ken tegitin gwade joka no bye bye wir ka South Africa akwi jot jang na tour ke video ja tour ya tour no video ne kan gatu so mishit kana me ngai ke jeno kir woni jengu woni jen dolwa anyo kir cha jogre cha je yetor ano kir cha de take election ko jen she is stable there kul ranedi for presidency ka jena che tele je pol point changa ro chelong changa jal chelong if you cannot be able to perform such things like walking and talking ma chide we ka o de jen le la rami mo ma de kuer de ro chunga je ko chi fe so muke na me min lero da ka kuma kirmi yadi ko na me bana je ngach ano min lero da shi kirmi yadi che boy ki je fail kuma na anda lat ka leadership we ka South Africa mo we boost ni jide we boost ni elzide ko don boben la wut mu kwak ka je no che don ko kir tere ka ngai ko ndi ale long ala already chi ala tam de je togan kir ko ni ta dan wi ko ne je it cannot be able to perform anything but ke kuiko gore be liu ka power ko jen la chal garam liu ka power jen ta dan de ten men ken yikana lat ano ken jang panken ram no go be liu ka power ram mo ram jegalo ke gore jen be country ke liu be jen ka rora kel ko jen ta dan la to ngayen chwar ke ram cho de lut mi chere ke jela la gore ne dial be ka drak rora kel be ne dial be tet ke ne dial kel jen ta dan te ke kir de kon ngaj bon ne ka tan enti jek no mi ran che ger che je ke che mi jek tela bene dial ba gon kore ram jek ni jen ke ti dia ram gona kore e che responsibility che je bukan kam jek dana chala ram jek ram mon so gor je no binad bi ko watch out ke je en ram mu gi no mi che reglat ba ju no titen tina ke kaj ni ko gor ko ba ji jak ba ji drakar yek de mi dana chala gor o bro distant ke je la to so ne me emile error me de kon diala ling amandan en chala da kirmi yadi ko bana kula tika ngech amrong katin kona lat korodian ka kon were te ke mugwa mi chala chan rajani ke yen kwi wut kana me benyo ka kon kel another report ko chi kon ngaji no kirmi yadi we
ka South Africa ka woni jendol wal tel den wala tam mi woni jendol wal report den dong de nywa ye kele la dungut kana me Nathaniel yet Perino jen cheshop ka United States jen chaje lor chin me chikona ngach ene me jen dola dana chadul re wichin binimi redul kamana chadul gwasame chika right kata dana chi regime kirme yadi te wiche je yar kaje chikir che wiche je yar chikir che na che gana she evident it wrong che collect ken ni wen binimi no chega nang rora kel chega tup ko kume United States kata dana banen ke jen wo ngum chikir me yadi chelat kanetin kon tila so Sudanese chin wara karodian shop Nathaniel yet re wichin binimi Nathaniel yet pointe chala Ramadan and dong chirach ke jora che tup kamana le rode ki malat ke de yenen wo to members ni GSP la yo dial tigetin wenamo ko be ken liang ki ngaj murung be ken kula ngaj karamijen rerika gwaze dane kap ka doctor ma chatin me brodo kula wuj that's why nen yen net one gwaze money right can kelling kan mandana latke ka do badana de na de ko nyam je re wuj ka so Sudan are meeting kana me chinaro de longa do badana de South Sudan de je ger keje amnen yenen on ne kon to one mo kaneti gol tin wartin ti jor wan tin jang tin ji ko tiratin ul South Sudanese community ke United States chika wen one mo wuka liang ka wukan madana to wukan ngaj kos ngai kan madana le ro de la to are report kana mo shinere wan chi gora jalung ko shinere kon de la members ke spila ayo mane dia la kon te ngaj kan wan ni wen chika raj chika la no we need regime change regime ba ger ka baje ger ko che kire che tare me wal che je leli che je lok ki che je gujeno che bulong wala lajen takir me yadi de wal gwe no jen ramu gwa mu dong de ne dial de ka par du no chikir me yadit a che la rami mo mi chi meg ne dore ki che meg no banat be kanak ka kujamo shi kuma spele ayo je chulado enough is enough we need regime change. We need new reformation. Ana geru din yo jana dana ku dak mi char ku leter. Moka wo yet Nathaniel wo yet oni ki wo yet Nathaniel Perino Ramadan acting chairman ka commander in chief moka jamoka United States United America. We ko jen bi mal bo weben. Bukuma mɛrkɛmɛ buka wote ka ngaj murung ka tin konen shoy kana humanitarian crisis entere wika so Sudan ka ngala damo e kum kirim yadit jele ke evident e konte cha met dit cha ka bung ni gad tiene cha ka bung man bukaman cha ben cha ka buka cha dul cha ka wang buka na ke chemical weapon e kum Uganda kene kum so Sudan so dia la toga de chare le ka la evident ko kum United States la kene base commandant nyo dor no ram me che der chi la tok chicken milabang chang raji chang ti de ka tele evident chikana gor la kana gor evident karware yo mi evident mi gene jek bi connection kula kan yela lar ke lungo no metukon ke tinyu da no kon cha kon nek atur ke e video kan ka ba ka kan balat kwaskel den ba ka jak ne tin kon ti la concern body ashir comment ji USA ko kan kon dia longo tama ke winmon en te kon dialten mi che kan de na chuje lung ko kon to kon ko kwar te la late te cham nong ni met chicken dier ke civiliani kene de kon roi ken ka ken mi adi te kul te kurun dangde kwara entama daga na dor kon dial chi kon ne de ne ka akan dag ne dialo ne ano chicken ga per la ko ken ko jin budam mor bi onak bay mi ga yo dial wadak dorun ajen dan te kin mi adi ten ala economy re ke South Sudan che jek alia che dit rig dial chi ga tok tel gwam te kamal entam right kon de la dor jane ka dor jane bu nyen kan karodian bane tel mu gwa ka Eastern Equatoria che jek Western Equatoria che jek ko chikin mi adi ji Equatoria ba che ko kwat karodian mi jine bi ka panal cha panal che deg bane kane jongle state che Nuer che ko kwat gwata me ka tat che Nuer ba ya kwat ga jongle gwata mi kane de kono chale bar kane de kono chale murale tela gwan mo me kan mi jike mi adi che na che ko kutin mi jine wi ki into state yang kan Nuer gwata mi ba ku ka clash so jen ta dana tuwo non ti diara tigin dial ka te ba kap chong mo ko mo kir mi adi wo ro wo wi kwa den bu mal be ben bu lo ne dial bete jen mi shol kume United States na shol Canada no mi take evident you the no ngak ke dur che la no ngak forward
so Nathaniel wo yet parino chaji invite ko bo right ka betin kontin chalat akumi kirmi hadit ba ko la de George nyam ne dial ano gorka change gorka gear ray which ka South Sudan karam dan jerwu janga e wuri shal kame president Salva Kiir ma yadit mun logo de queen kwar de jalat ka che Dr. Machar no che je yen ka do mi shajen na me mi le rode agwad me bana kula right kamana ndong de mun ku kon concern long ka jeng dole me dole me mo na ka kwide long ka je man gorka long kwas me wona by the way de Kiir mi hadi de Dr. Machar der jelu again the only option nan ci dot kaja the only option that Kiir mi did ask right now Ojin when Dr. Machar banawe ka dialogue banawe ka mal then be mal beben bar dialogue ko kina kontin dong gem ba ka la let chit ka queen kwari ti ka tung walon to gorgono de la let kedu den dial ci Kiir lugo no ba ka la let so na me da la mandan and to ka de kon dialang another report en jak mun dong de nyaka kon ken bala kume mantaka Equatoria bana rake kwide kan rike chitu ko juba ken am chana man chitu ko juba chana de kole gwaza me chala do ne sha police officer cha janak gwan mi che te rami jen do kare wike juba pan ke na me reng mi chitu police officer mo wajen te rami cha motorcycle le che je kalu nan ka je re wike juba police officer mo chale Richard Jada Simon Modi ajana gwasa mo wajen che ben kere ya chale Koruliang domingi jeje tiga ke jam juba ke tiga bake nyakoron ke tiga bake jembel ki tiga ke blue hours gwada mo misharan che jegoni chuchu gujino baramo be jelbak chuchu ngai corneten kontin mai karama mo ke motorcycle meche benano nyenya kake che raman yam che jejek che chup che ramado dien challenge ramadan che jegule te ke match mi jel ke jele ke pistol ki jele ka majin chik da mu chuda me che ben shalari shad jada ne ke ben ne ke chup de tin chu bar loja jen gudamo chu jen chura mo ne de konen sha motorcycle sha gor kwal kene chu yu ngoy ke chu garmo chu yu nak cha gujino dong dinang dulwal che ken wudeme waran community activists ba ka jana wa lede to golong to dong de which South Sudan daru nyam ko jere yiki jupa raina ban janga jeno ne reason dan luna ka je de kon ngaje no de re yiki juba karwa de alamman chale mal chetel ajeli ya tene jenten ci wuje te ka churen wan ano which da kulte te ga chuwer de ka which economic de je economic to collapse nen yena mu ko kwala men senior government official tidit to let point ka finance and planning ne kon kule la kwar mo kwal kan ga men $30,000 ti jel kan kake kan di tien kon de telmu mu de kan kule lat mi ci ka duwari kan nen karan e de kan na right ko de kan dil nan ko jana chicken nen ka senior ken mi senior ke ram di jen me chor me jin bo ba ji introduce ke chua so ku jamo ci den chal ke Toronto boys ci kan yo lelo en kwel mi tek mi cha dundu cha ja kana ken ke ci wi kore ba jinak kwal kan ga me motor ka changdar na mai kan aske telephone ke ni ka changdar ka mai ke ji at gun point alo cha la to mun ji mai ko ne ti kan ga mai ken dial kan wi den ne dial mi cha wa ke bi ba ji ka ga janin ena don de jing ni ji ko ci ya ji tot most of them ka gad jana kan de kona na kanara ka jugdi ji kona ngai la me kan ching mi cha kan tele yo ti kan ga je yo ke chiran ti ku te resistant kuma na le kan bi kan na ku ga yo ku kan demand ko ngai ko re ka South Sudan tele yo ta to ka bang yo to ka shin chikan chika wi ko ken so na mo rekel mi choda lad mi de yana ngat re wi jing wi mi ano na chika corrupt ke chi chang ke ja. Another report ben yoko menwa ga yakel na me tuwa ka ye county tuwa ka Equatoria men ti tuwa gene chala do ne ka ye county tik ne ti sha page ke cha kidnap de ko lar no ne to ke dien sigene de tiene chala do ne ka wer no ne dangwan wa cha ka page ka ye river county radian ka ne dangwan to ti wun di teten mla kwar ana mo tuwa ga dor mishal ke gumunu
gumunu buma ke ye ton payam ner kon la local authorities chi ga raja longa no pinje te ka anon gunmen ban ngi kon diala no mo to wa ken chi ga ben ka war and gwasa mo shu kan shift ke kwar ndana kep area mo shu kan kep kan ne dang duk ti la civilian wa shu kan nang ka war yu kan nang re duar gwada cha kan nang tenen winemi a wa shi kan shift shi kan olun ke kwar dana yan kep kel ka kan ne dang duk to tone shi kan dang duk to kan nang and then cha kwar mo cha ja kep kan shi kan palwe I mean shi kan palwe she would me lunjok che cha ne kef kon dang wan cha lo jok ne cha lu nya de kon chi ne kef kan jo lu ne doru chi kan dang dok chi kan kana right now me kan ne na kana dio je chi kan ishu nak right gwad me cha la de kuma kim ya di no ne tin kon ka kon ara wishin win mi kan ne tin kon tin la gs pele aigo SSPD winimi ku ne tin kon tin la gs pele aigo lokan kelong so la gor kan no en gwad ti kan de larke ko de kan yin ka ke ko kan ni which chine ye gortin atnetin ba chi jenta dana tuok ne ko la jiwj wa ke keneti la tel me de ka nyot ba ne de kon nyat ke keneti kon ti la jikum ti let kel ke kum kirim yadi de kan la ti kamo ba gwasa me local ship walu ngeje kan tara kan ko ngaje no lo ngeje ko kingo ka ba da me le ro da winimi cha ne ti cha ke nap ka cha je spelayo no cha ka gwan en wo keneti kon kap kana no kan je spelayo kan letter case statement kan lat ki tele ka respond mi chikana lat na me de la jen report an go de nyu akon kel for more information gorno jin mi jira me jedit ku subscribe ku notification bell ku je twan ko mi chete mi chala rigwas mi chama la shubi ki je kapet en biya te gamal bye bye